Pozdrav Nokia ljubci, ovdje je Marin s Nokia Mo bloga i sad ću za vas napraviti raspakiranje maske CC3087 za Nokia Lumia 530 uređaj. U biti to je maska, zaštitna maska s ovim prednjim preklopnim dijelom koji štiti zaslon ove Nokia koja nema Gorilla staklenu površinu. U pratnji naravno mix radio sa uparenim Cloud Bang zvučnicima i Billie Jean trenutno. Ok, pa da krenemo. Evo, treba nam mali nožić. Dakle, pakiranje već ovo klasično Nokia pakiran prozirno, odmah vidite koji se masci radi. Tako da možete procijeniti odmah kakav je proizvod. Flip shelf for Lumia 530. Da vidimo. Dakle, ova maska će vam dodatno zaštititi vaš uređaj. Inače sada trend imate ovakve maske sa ovim prednjim pokrovom. Dakle, dolazi sa ovom samo laganom spužvicom, silika gelom i to bi vam bilo to. Tu ništa baš bitno ne piše. To možemo maknuti sa strane. Dakle, plastična, od iste plastike kao i ova ovdje maska koja originalno dolazi s Lumia 530, samo tu vidimo još jedno malo izbočenje u koji stane ovaj dio na koji je zalijepljen ovaj pokrov. Pa da vidimo onda kako to sve stoji. Zelena boja još dostupna je u narančastoj, pretpostavljam možda crno, bijeloj i cijan. Uzmete uređaj. Evo ga. Dakle, jako lijepo je sjelo. S prednje strane vidite imate tu jednu kao mikro zaštitu od mikrofibre, da vam se ne izgrebe ekran i da bude zaštićen. Evo ga. Izgleda lijepo sjeda, mobitel izgleda stvarno super s njom. Kad zovete onda možete držati iza. Dakle, to je to, lijeva strana. Dole naravno mikro USB. Straga, dakle sve je jednako. Otvor za kameru, otvor za zvučnik. S desne strane tipke, gore dolje pojačavanje, smanjivanje, paljenje, odnosno gašenje uređaja. Ovo baš nije najbolje sjela, vjerojatno je trebaš malo opet skinuti pa postaviti. Dakle, to je to. Preklopna maska za Lumia 530. Jako zgodno, super da je Nokia napravila službenu masku i da svi oni koji kupe, svi oni koji kupe ovu masku neće trebati kupovati neke zamjenske kineske maske. Dakle, Lumia 530. Odlično. Lijep pozdrav. Pratite nas i slušajte Mix radio.